Princeses Barbudes som l'Helena Casas i el Marc Mercè i fem música amb instruments de joguina, música pop, i fem concerts per tota la família, perquè s'ho passi bé el més petit i el més gran. Dues princeses barbudes euskaraz da kasualidade bat. Nik ikasi nuen filologia katalana eta han zeuden bi asignatura da euskara hizkuntza. Eta nire irakaslea, Ainhoa Aranburu, proposatu zidan, zergatik ez Dues princeses barbudes euskaraz? Eta horrela egin genuen lehenengo diskoa, Gaueko entziklopedia koskorra, bai, Gaztelupeko hotsarekin. Ez dugu arrotu beharrik, barrutik egiten dugu txiuit. Gure errintzi ultrasonikoak, erdi rockero, erdi lirikoak, goizean egin ezkero deiadar, esnatzen dira... Lehenengo diskoan, ere bai, Maialen Lujambjok kolaborazio berezi bat egin zen. Tapia ere, Tapia gure laguna da, orain dela mordo urte. Disko hontan, Uxue Alberdik egin du itzulpen eta moldaketak nirekin ere bai, eta oso ondo izan da esperientzia eta oso kontent daude. Ez ere ez dago debaldean, bungalow bat goxo barrutik, ordaindu biharko da larrutik, hartu hiru adar lokantza lastoa, baietz egin txoko dotore askoa, modernizatu zaitez, onartu aldakuntza, orain modan dago bioeraikuntza. Hem aprofitat aquest cap de setmana per venir a gravar a l'Uxue i al Tàpia i també hem gravat tot el disc a casa, tots els instruments de joguina, amb els micros i res, hem quedat molt contents. I a diferència del primer disc, de la Gaueko Enciclopèdia Coix-Corre, aquest és un disc una mica més animat. Ens hem comprat un baix petit, li dona molta presència i les cançons són una mica més rockeres i crec que agradaran molt tant als pares com als nens. Enaren kontuak, beraien etxeak, beraien arazoak, kumeekin, zer jaten dute enarok, bidaiak, enarak migratzen dute Afrikara eta guk explikatzen dugu nora joaten diren. I res, el tindrem a punt, que sortirà després de l'estiu, quan les aeronetes estarem a tope aquí a Euskadi, i res, amb moltes ganes de fer concerts i de que la gent ens conegui. Tota la gent que li va agradar el primer disc, segur que aquest disc els agradarà molt i amb moltes ganes de venir a tocar a Euskadi. Udazken hontan kaleratuko da eta hasiko gara kontzertuak egiten, espero dugu. Hau da bizitza, erraza eta alaia, beti oporretan, astean eta jaian. Gu gara turistak, profesionalak, gure bidaiak, bai mundialak. Eguraldi hona heltzean zuen etxean, guk maletak egin eta geratzen gera. Beti oporretan beti, hau mundu aldrebesa, hau da estresa. Beti oporretan beti, hau mundu aldrebesa, hau da estresa. Beti oporretan beti,
da estresa.